Dunave, Dunave, moje more. Nalazimo se pored Dunava, Krnjača, ulaz u Jojkićev Dunavac, koji je trenutno pred samim zatvaranjem. Jojkićev Dunavac služi za vodosnabdevanje kultura i ribnjaka i trenutno je prepušten na milost i nemilost da presuši. Kako postoji problem u gornjem delu sa snabdevanjem vode i isušivanjem gornjeg kanala, Opovačkih i ostalim, znači projektom Jojkićev Dunavac je trebao da bude otvoren u gornjem delu, kao što je pre 20 i nešto godina, to jest ne 20, 90 godina zatvoren sečom stabala Srbija šume. Jojkićev Dunavac je kružila, voda je kružila, u gornjem delu je ulazila i ovde je izlazila. Jojkićev Dunavac je sam čistio. Da li država Srbija i grad Beograd, ko već stoji iza ovoga, želi da uništi vodenu infrastrukturu i prirodna bogatstva naše zemlje time što zanemaruje naša dobra i ono što može da pomaže u vodosnabdevanju u ovim teškim danima. Postoji projekat koji je rađen za ovo i samo što nikada nema para da se realizuje. Da se otvori Jojkićev Dunavac u gornjem delu, kao što je i bio otvoren pre 90. godina, gde bi ovde došlo do života, sveže vode u kanalu, ribe, živog sveta, a ne ovakva mrtvaja koja smrdi. Kotežu, Koteška pumpa koja prelazi nasip, to je kanalizacija koja je letos pukla, cev i izlivala se u Forland kanale ovoga kanala, znači nije dovoljno očišćen i gornjem delu smrdi na kanalizaciju koja se nije očistila još od prošle godine zato što vodostaj nije bio dovoljno velik da voda uđe i pročisti to, ali znači, oni koji su prouzrokovali ekološki problem nisu očistili u Forlandu fekalije. Ni na koji način, niti su bili zainteresovani, samo su izbjegavali da to urade koji sve drugo. Jojkićev kanal je ovde čišćen i nabacivana je, znači sve je nabacivano blato sa strane, tako da je napravljen usko kao potočić do gore, širine nekih 4-5 metara, a Jojkićev kanal je imao punu širinu ovde čak 8 do 10 metara, sećam se, bio sam klinac, živ, zdrav, što se kaže, i dan danas. Pitam, da li je bio problem ovo uraditi, iskopati Jojkićev kanal, otvoriti ga u gornjem delu, da voda može normalno da teče i da ga čisti, kao da Ribnjak, Aldahra i ostali kanali gore dobijaju snabdevanje čistom vodom iz Dunava, a ne da postoji problem gde se sada isušuju i gornji kanali i dolazi do ekocida. Ekocid je u Jojkiću, ekocid je u Opovačkom, svuda, zato što se voda nenormalno koristi, a ne rešava se problem time što može da se kanal otvori i da bude normalno vodosnabdevanje, ne samo sa jedne strane, nego sa više strana.
Ako su pare problem, nađite sponzora, gospodo. Trošite na ono što treba, a ne ono što ne treba. Narod se pita i pitaće se, Bogu hvala, ali prirodu i život on neće oprostiti.